Obra, we are going a different level. And I was Simon and away. Who couldn't they say? Simon and away. But they are said a new big time. Yeah, and yasem get to watch. Let's say, what do you want to see? And what they are betway. Now, me kind and make a choice say, wow, no said the city be and would the bread you media, Ebesha Dani, Nafe, Yamawu, Wonsa Kania Wupeno, production line no, and I made the air mauno, a 0534 186209. Your production line e didi ejuma menti bibia tete wo bia no wo betimi dia ba ha say me pa che wada eno na me de ma no e 0534 186209. Wo free producer de tie bia asem no e be hwa da ni ma ho ato Lydia na do bae acha me da se ewie yi me free no me free sandema na me simo awale me 10 years ni mene na wo mamienu na ase aware mu ntakwa de esi wo baabia na kasakasa ba mene ntem na o maame jiska na o kira de wo wie na yi ni wo wie ni school ye posti no de sraja de obia nim mene ne se de ye sete wo ho de sraja ne wo ehemfa wo kumase ha okay kumase fine nti de ni da. Oh, okay. Mpasa society. Oh, okay. Ti ye ko mene no ko nti mene na wo first born. Ane I on one day. Me pa cho ye me ho ade. E ma hwan. Sirem ma no ko ye me ho ade. O ya mamre nyina. Me pa cho ai. Okay. Ma busuanfo. Ana ye ba wo ye first born. Ana ye ko ho. Ti ye ko ho ye ba ye ti masaba wo second born. Second born no mu na ase ye nyina nso ye sa akọto akola ne di nti ye ba ye no ma postu no dijama krobi so na o se ye nkotena honum na sisi ya no on pese onu no wo disreja na meme wo kumase na Obra, we are going a different level. And I was Simon and away. Who couldn't they say? Simon and away. What they are said a new big time, yeah, and yasem get to watch. Let's say, what do you want to see? And what they are betway. Now, me kind and make a choice say, wow, no said the city be and would the bread you media, Ebesha Dani, Nafe, Yamawu, Wonsa Kania Wupeno, production line no, and I made the air mauno, a 0534 186209. Your production line e didi ejuma menti bibia tete wo bia no wo betimi dia ba ha say me pa che wada eno na me de ma no e 0534 186209. Wo free producer de tie bia asem no e be hwa da ni ma ho ato Lydia na do bae acha me da se ewie yi me free no me free sandema na me simo awale me 10 years ni mene na wo mamienu na ase aware mu ntakwa de esi wo baabia na kasakasa ba mene ntem na o maame jiska na o kira de wo wie na yi ni wo wie ni school ye posti no de sraja de obia nim mene ne se de ye sete wo ho de sraja ne wo ehemfa wo kumase ha okay kumase fine nti de ni da. Oh, okay. Mpasa society. Oh, okay. Ti ye ko mene no ko nti mene na wo first born. Ane I on one day. Me pa cho ye me ho ade. E ma hwan. Sirem ma no ko ye me ho ade. O ya mamre nyina. Me pa cho ai. Okay. Ma busuanfo. Ana ye ba wo ye first born. Ana ye ko ho. Ti ye ko ho ye ba ye ti masaba wo second born. Second born no mu na ase ye nyina nso ye sa akọto akola ne di nti ye ba ye no ma postu no dijama krobi so na o se ye nkotena honum na sisi ya no on pese onu no wo disreja na meme wo kumase na ya na hajim because of ya mo operation ye ni nti no pese ye nyina ye kotena honum bom na mso ya na kore because of baby a ye betina bia ya abulanti misu metwe a because second born no ase na omuye me emu bie saa nti me
wo kasa yenkotena wa ye nyina yenkotena nti ye posti no kwa wono okọchara de wo di na chikwa akọ ede ye kọ honom no bi ho ahonom ye ekurase nti wuntimi nya bibia wo honom odwuma bia no obetimi aye wuntimi ni dwa wuntimi ntonfo mu niema nti wo fie saa no akọchara de no waba na waba nti ye wa ha se nti wono ye kọ honom no mankwa nkotena me wu me first born me tena adumenu ana no wo ahonom bete wo ho na mene na akọ honom adumenu de na me ya abeleton ti ye sa na ye tufire adumenu no ye kọ nya nkyere nya ase nti aho na me kọ wo me second born no ana o si o ma post no di o ma transfer no ana post no e post ni free stream de ba desire ho o mo wa ha se ye wo mo anto wie kwamu nti na ye di ni free ba bia na mo wo no kọ adujama na mo se free adujama besen kọ he ye wo adujama basa wo se aduma wo agba aduma no bi na yete adumanu ti ye free adumanu kọ nya nkyere nya ase ti aye sa me nkwa na metina kumase ha se no wo nkurase ho no nti oba na ye yate o kire de primary school na JHS SHS o kire primary school okay ti yakọ ọnụ mo ka se ọkọ han down nam so ende ọkọ ewo hefa ọkọ han we adujama honom no nam so wo han ya ye bakọ akwete no se ahọ ye new site nam so mekọ akwetena because si anu me pese ba bi a me settle because me wa ha na wa ha ya sa na me hu na we a me se ya me hu nti be ye nyina ya ti ba ye wo ba bi fa akwa nam so ma pa business maame no so aba ahmache ebo yepunu ebofo a na maame na aba na obopunu na se kurase scan man no 1000 Ghana no na so odetua maame ne kana de aka no na odekọpa aduane ebesi ho mai enu se mi bo no wantua mi ame wo ho a bla ne frɛ me a na maama ne 100 me nya 100 cedi a na me de ama no ma nya 100 cedi sa na maka chance ntimi ko sire me ye ko chi mi hyem se bla ne se ma dada no the way wasi Jimmy dinu a ma ye ne se ne ye ne si wasi Jimmy dinu a ma ye ne se ne ye ne ya papa na ochi mi ko hyem na me wofa eyi mi emu wan na chi ko hyem bra na me bo obusia wa no hono mo no na wo bobusia de asan ko bobusia ama ukunu busia na boy na ntimi fanya hwe se wono ne ho kire no de a se ne busia wo bo no eza se wutimi wo bobusia no a wo de ye adwuma bi na wo de support no na wo bobusia na de ama nam de akon dan wo bo na de ama no sa ne ye first one no se na me wo ba ye no na o ka se woni scan ntinka menim obi a na maame no so ye na asa obi a ho a waba ye nim me na menim no na obopunu no dan ya kasa no ana o se no ngwase enti menim obi a mempeska man na sisi a woni ska na mkwaje sa 1000 man eno wantua mi na me ye kaka na metua fa man tua ni nyina mpo anwie ti yesa posti no wa adumenu nyanche edujama no a wo sa yesa me gi ska no man no na okwa han dan no me nko ho dan me gi 1005 me nko ho dae me ko ana omo fresh omo baye makuma ba ko ho ade nti membra na me koye na oka kire me se baby a okwa han dan no aho new site and develop here nti wo peso oje dan wo ekrom na me ne nkwala ne ntena ekrom honom na ono no nkotena new site honom aja afia presela na efre no peke we de memo apeke say ono ade memo apeke ofo ne so ano ade wono a ayo no ana na de na mesem mfanche wate na ebiti protocol he ono a anya odum no anya ono ade adum no da bi fafo no mame acho de munyin ko ni sei ono ade anka me epiki ne etie de wo kam so suko chen adaka ne ewu oh okay enti ni me pa che wo ko edujama eno se we de kan de thousands 1000 de ko ha dan we 1000 no wan fa ha e dan no ode wodi tua time na yeti kumase ha se no eno ode tua ne rent no de aka no ena ode bi to aduane ma
yedi edidi. Okay, and as I say, and I acquired the Jaman and no say, do Jamadan no crano, and also when is Katicha no tradi. When Niska. Tibobosia 1,500, Emano. And I'm a bomb. To acquire dan or say a hoya new site into or buy the Jama Krum, a behind dine. I'm a menon Kalana tina a Jama Krum, no, quatina new site or till do weekend na or ba. I'm saying, no need dear bra. See a demi nkwanesa because we say a new site. Me no beko me say met na ho. Ahode we say a new site kura ye tina ba bi kura ba krom ebe di dwama ne ye nti me kwatena ho kura na say aho market ni wa me ba di dwama ebe di dwa. Di nyina na onyanko hu ba bi kura ote no. Ba bi kura wo kwa han ye waso aho ye new site nti o ma me nko ejata na wo ho ana de na wo ho nti wo ko ho mbere wo no te ho hwe ha no anam so ndi bra me nko ne sa abiem because as a time bia wo bu like wo me say me magimi ana sebi magimi no because wo kwa ha eda no me say meko set sen kra meko akotena ho wo si da bi wo akwaji sika awo machi ndi watimi ahun kwan akwaje loan asamba hand down we dujama honum anam se die si tie a nkwaje ba akono wa mama nkọ honum ankọhwe ankọtena honum no aha soso de mintina menkọ ho kra na makọ akọhwe dan kro no omu kan mu se aho akoye ha honum kama na mse aho de menkọtena nti de hia ne se so di skano 1,500 ne mame se memfa nkọma onua krofo ni sika busia na ma abona wonsi hodai na 4 years oba ukuru de bia ne kasa fun so ana mo ya fun so ade ne bi chama me hwe twase ne me no me pacho de monye bi me pacho de enti minti ase 4 good years bring your dura where they hune mananim me pacho ohun koda nanim ji se omuma kwan ye ko sirem de emfa ne so 2 years ni 2 years aba but ye wa azedi opa na opa omma hampopu omma oba ha ba akopɛ ye wa hanom nyina oba ha ba akopɛ behwe wo mo be sirem wonom no omuma kwan a na me de omo aba nti wo de omo ba wo ba me de omo ba na me de mi ana na me san di nkwala ne ba kɔ ho akɔkasa omo di weekend omo di ese wo se do jama wonim ho menim wo be me ka ba bi a wo kyerɛ ade no won kyerɛ no wa adujama kuro nti wo de nkwala ne kohyia ne wa adujama no agye wo mo onfa wo nkɔ ba bi a wo tie no me pa cho da bi ade na esi den na wo pese ye bo me pa cho sisi ankora ne hwɛ mu won hwɛ wo mo wo su mebusian fa to mo nsa afrɛ wa wonsi hoda se awale na guo se enguyo me 84 years ni unya bi da me ye sira mo amambre wo koye no wen wo ya be ole wo be how ma nti ono de ono ya hwe ha no ono wawo God have mercy. Wawo anya me pa me minda obe ya ayefro nti eno ne de wonfa me nkwama me busianfo nnimu hwe wosiso wunja me wonka se nkwala me so wonhwe omo sisi a woso ba ware nti aware ne de ye dem ba so dabi o aware na gu abefa me kwama mabusianfo wo ye den hu se obe ware me hu se ne maame omo de koto ne start ama me kohwe me hwe ye na omo yi firi ho nti o share na information ben na one video ada na one screenshot ba na wo to mo ye so omo koto badin to mo after badin no omo ahira aware ne so omo ayo omo aware ne okay then na pese ye boa sisi ade me pese mo ye boa me ne se wanja me so wunja me aware o mfa me nkwama mabusuanfo 2 aware na awo kwa ware no minim de enti awo kwa wunja me awo ye den kwa ware ma ne yeye to o ma ta wo court na me pa cho da bi mo ye fie de no kwa ye fie de no kwa to omra na de wo se ye tena se ka no ya ka na ye di ye to ye ono so ye ceremony o ye ceremony fa krom kasa na to nkrama no aja Simon me pa cho good afternoon say wuti menkra awie ya me se fa krom kasa ka kire no Simon Lydia moja hoja ba Nhyira FM
Nhyira TV nti alorum nwuyane o nwutawde ya dane kuna na yi mese ni tu bie mbani bie nti na wo lan so kantu ba provo simvun tambrati na wo yane se afina na jentu ba yeru yane banjane janvo sindare vun nso nka kuna da kwanto na wo jane janvo nka mban so zum balanso joane de atabre ya okay ni ya fabric mu me pacho me se onimsa ware on jami so onimsa wa jami a on ba fa me be koma mabusianfo no se sisi a woni mi ni hweka eye ansa na so be ware a ware se on fa me nkoma mabusianfo nne no aware no emba so nne emba so achina okay maya memo ha hello Mama, now what to say? Hey, yeah, the radio say. Me pacha unim awab Lydia. Where? Unim Lydia. Yo, kwa be so na oni no pacha. Me buy it. Oh, ya wa ha no odi nkomo bia be boye, wa boye charges ni be dia ehia wo mpa na se wo se. Wani wo ba Simon, won ma wade ani nwuye nanso wabesha will start our WhatsApp and we say what post Simon or ba fro bia ye frɛ ba so me mendey. E dey na say. Mini start. What the invitation card no a ba no aye oba no a one na wo no a wakoto ni afa so aye ne ho ade no wo posti wo WhatsApp am wa behwe Mani na wo asama o ka no bisa ne se minimu fun mu na me di me fun be ya sa ne ma no Lydia kire ni mo e sama ko hu no phone no mo di posti wo phone no mo di posti ya na mangu minimu fun mu na me di sa ne ma me ba bo posti sa ne ma no why enti eya no kre se Simon obeyare from me da wo se de Mame me say wo ba Simon wa hwa no ma na obeyare from me da ba ba ya ye fro enti Lydia mo ya ne da mo ni abusu ya sin konwa na me asama wo kan no de mi so minim a me ba ba kan se mi ntantro ana mi nkomachi mi nkomanim Lydia na so odene me ne wo ya me kofa ofiri kuma se de bai aba hwewo ahwe wo ma me si muti akura bebi a motre be ma ne kira de ne oho na nye mumbetena mbe ha wo papa wu ye mfie duni ontimi ya yie no abusuafo no so de blef ni nyina ahya me nti wo betena ha na adwuma ne ye kakra ne nyia aboa no ne yakwaja papa no kwan ampa wo Lydia muti kuma ase wawo ye wo presi mesimi ntimi nja amadwuma ambetena kuma ase me nyo obi na mama bia ni di nyo obi na boma akohoma me ana me bire na me didi me san wo nkwala nketua wo ho sa wo na nafo ana me se ho pa de me ntena unu kunu ho nti mbaba betena wo me de ne baba me nchen na me de wo baaye wo ye ne yakwada nyame ase na me sa kura ha pa de me ma me ba ne nkyira de wo ho oba akuma ase anu ote oba wo ho no wo nti umutena ben ha na wo so betima ye pawo pan kwala no kura mbaji o ma hwe wunya baadi kura wunya pawo pa edi a wudi pawo pan na me so mu wo fie na me hwa kwala na wo ba no abehwe no ana ye nyina ye kan na mo pene ye na okọ han dan no okọ han dan ni wi a menim die ye Lydia say wonu wantena se wonu wantena bebi okọ han dan na me se ho kura kwan wa bebi o han dan ni kwachira ade ne de e kwan wa mo man han menim be me ana mo han dan no wa ha ana me se sa de mo kwaji sa sika no enfambla se adwuma kura obetimi de aye onu nsusu be na ne so wo sika no okoka ne nsanka ana me se sa de mo ntena ha ase de menim de ye Lydia say aha pa de wontena ta aha pa de wontena me fira ni kunu ni nua afre ne nkumafo ne me say mu Lydia asama wo ka no se si anya be ma na hwe oba o otu wo di upa kakra be ma no de ba ma no ni waje na wo so wonya kakra Lydia se kura
Bisano, ya ka samna kan ma de atia. Ya ka samna kan de atia. Me ye kokko ba bontena me koye Lydia fa ne bag ko. Okoya, okoduru dem ho. Wakosi sedem ho niam nyina. Adi ko pe ba bia kwasie. Nti da be ma no su wie ya wo kwa kwa. Eniama de he na okosi sa onu ane de ana oba ne de. Be ma ne de onu be ma ne to niam TV, na fridge ni de bag ni niam nyina aka mpanko aka pokura se be ma de banum suo. Ebi ni ho. Oh, mama mpacho ogina so ma me Lydia. Lydia kwasi sadem ho na kuo mu so ye wale a. Bema ni kwan se ubetime akotwe dem ho nyina kwasie se sa no wo ya na wo de akire sa asrem ye nyina esrem fo ye nya sa de no an ni nyina anti da bema no ye so wo okọ ye danda ho twen no bibia nim na ofre me na me se nya hwi de wo ho no ka na nya ba wie de wo ho no afa aba na odi be si dem ho wo Lydia ye kokan wo si Sunday party wo nware ne nne ni akina na o wayade ka no kure na nya meba Lydia ma wo fari yale yen no so me so wo kasa ma ne wie da bi ya no ma na wo ma yale yen no me so me nya ba ma me ma wo ba no sa wo chantura ma mia me fan chow because me ntra ma me ba tan ya o ba tan ban ba cha ban say de me hu bi da wasase we su me kon fridge no me na me se wan grant ma me na me ntua ne ka me ya bele de tua ne ka abele na me ye ana me de tua wo ba ne ka me kon me nja fridge ne ma no e yo ne na to ma me abele na me to no e yo ne na di kwa chi ma ma me kankara ne bre me na me hwa ma ade wo se kura asa me jama na me ne me ba no ma ya bag nti me nja ana me pota sa ne ma nde ko he me sisa do ko ba bia me ko ye ama so gina so ma me Simon to so ma me Simon hello wo ma wo ba chantro hello wo ba chantro stylish be Simon ahoma no na me Simon nkasa sa me Simon wa yare Sunday wa yare wa ka che okunu so wa yare me ka kire wo ba ne so wa yare maame we nyame ba chia wo ka nyabotre ansa nyabotre maame ye won kan ya be twantro to so no ye nyina Nyankopon na ye som no ye nyina Bible na ye som no na ye wie me de Bible be ka sa ma kire wo maame we wan hye ya sa wo ba ha se wo be twantro wo hu anu wa sa se we su Lydia meba hello bakumi na wo num dia wo ye ntira bakumi wo num dia Lydia meba enti mama chase Lydia na ne ja wade ana menimfo obi aso menimfo obi aso wo tena se ye wadwuma wa yale ya dia yale na wo ene dia yale na me so wo menimfo ye kache mimi ye Sunday yale dia yale na me so wo sani ma ka sa wo ba no wa yale dia yale na wo wo na wo sika wo so de batwi manso twi wo manso no me peso bi na wo sika na wo tafre ho no wo nya sei me sisi me ni sika na wo ba na sha bon fom kura no ene ntina sisi wo sori ya wo ta wo ba na chi mame ya mame kasa ya me ba ama me di na me tafre ma no ni ana me bra ya madwuma onye obi na bra ma me chichi fom no ni ana me hwe me ma Sunday no kro obi Maya bra ma bre unem bra ma bre hello uyo ba da wanim twan eda benim ene nka da wani wo mom nka da wanim kura cheme wo ya nka da wanim chewo e chen se de wo ka se da manim no wo ba na da wanim me se me asase we so me eda wo ba na anim maka wo ya ba na ya kasa what is na wo twe no hello I want problems. Maya, you Maya free so not stylish and calming it down. Hello? What to what that can somehow okay, we don't we are seeing your man. What who from Cosrono? We don't we are seeing your man.
Mami, me say, asana me bisa say, Lydia ne ja wade ane ko ye. Me no kura me ka bi ma. Me no tra ha kan se ma me nsan kwala no. Wonya fa wo. Me kura. Mami ne friso. Ah, mami. Asem no betimi aka asen ka o kan. Pacho da bi mintimi nka. Na fe ya den. Ayada na wo sesa wan na fra phone dum no. Peje ne bag ni na mami. Oda fa bag ne mami mfa mo nsi ha. Ana dollars wo mu. Pacho da bi. Fabra. Ayada na wo yi wo niam free ho. Pacho oje ma omo num no. Mame, o ka se o ko han dan na o si me nkwatena wa me si kwanwa no. Me je iska ne ma wo no. Wa antua ka. Wa ma ya antua ska ne ka o. Busia ayada na wo yi wo niam nyina ne o mattress ne ade nyina. Wa antua ka na wo sa fa ma chi kwai bo busia. Ade ko han dan foforo wa. Ana ade abufuo yi wo niam. Eyi mi no ma. Eko madam fo nchen. Ade nti a wo ti aware ase na wo yi wo niam. Tese da mame because my dick I ye be a mouth. One my chimney atum. Oh, you aware dear, ne kwanwa, watimi wakame a wom hair, Bamaria Missika, or woman, why yes, a wom. Niti sabre, another than 1 year, but 1 tran what you're not before of a fridge, of a TV, man was a couple cry, more than moon. Missy no man cry, Mrs. Ian say, Yan answer for it, no man, Mrs. Ian. Man fa ba ko kura mfiri fie ho no wa fie ho na no ma no wa fie na ya han enu a me fa no ma no ko be bia obaso kire se ma me na se ma wo ka nyina ne se so for ase wa wo yi ni ma ko ye ni nti onu Simon no ampa kwase me nda wo ya ifro me pa chan ma me no so agya tum se wo ya ifro ade a betimi ase ya ifro ne kwan eye se nka mo sensan wo court dia ke koji contempt order de to ayefro no so ne esi ayefro no kwan kacho boba dia kwan bia mbefa so mbenya Simon no munya na mimisa no ensem ba ko mienu bi na menhwa ade hello Hello. Nyame adumo na mo say. Nyankopon adom ye woye pa Simon awab Lydia wabaya nkomo bebre fa woni na wade ho ye transfer wo ekwa adujama wo si new site kra ma ne ma ensem bebre wono so wodi kan kwaje busia 1000 Ghana ma wa che kra 1005 waje ma ni nyina mu kuku wi ase enfie na ani wo hu wakohra ma me WhatsApp status a wakon say why you from invitation card edaho ada ewuja no na say onu a wadi kan jaya ware ndada na woja ware no pacho na woni be ma tri na say be ma otu akoba bi na wa story akofa woni ma like ne kasa yemu no ne kasa yemu die e ma ni titiri wo o so ni mo so won tena say me de yare ye no nti ono no e ma me ni ono no like for be for be a month or ma tinda adan ya ozo me de yare ye no no we are syphilis de yare a me ma de ko because me kwa me san ko hospital ko usually am na o kasa bet me sa me ni ma de kwa no o kasa hospital doctors can say na child. If I don't say. So hospital doctors confirming say what they are there be no. I o mi si bi ani mi ari bi ani mi jonsun bi ani mi jem. But ono titru de no o jina so no. I didn't know de no o person kire. Then why am we making the mind say when like we say our way. We say our and to me to every me them. It to me call you. Wasasa dem nyema nyina bi ka se TV ene akonya no wontimi fanko ana wontimi amfanko ye ka ye nyina e fa me bag na matare ehim because na mapaki edem wonyema nyina ye de ba bi tu afi wo en chance ni ade ane aye nyina nyema no ya se nyina busa no e ka me bag ba ko pe ene ankonya na efi dem no wontimi fa enko
na say any wickedness and ka woni be ma te e fie ba ko a ye nyina ye timi wutimi sesa me ko tena me ko me tu ye no ansana wo kwa ko sesa ne ma no mo ka tell say light be nka ansana wo ba be frame say light be nka nti ana mo ka tell me say won light be nti o mo ma fa ne ma ne so free dem ho ansana me kwa me ya we say ne ma no kwa wo sa dia ko si e fie wura no pa ba ko edem meaning say what plan any if you run ba ko aye plan and what say na ko gu dem won abra me ne wotin me fie on mo kan me ni obia en say dan ye fa inti Simon if you na mutim na no so sa ne ma ne de ko gu mu me to ko ye ni we ya say no ba mo ba be sisa ne ma no o ba be sisa ne ma no mo ka tell ni say light bin wa fa ba o mo ma no fa ne ma ne nko ansara me kwa no o mo fra me aka tell me say light bin nti ni niema no onye ma no mfare nkwa ansa na me realize hu say there one obi ofi on me ye one extra niema no kogu wo say true cha no aba be sisa niema ndi akogu ba bia ope enye wickedness enti so oba no uni be ma te na sa oba efa sa wickedness ya ope so chesen se woni ni hia ekosrem koye amamre bia kire se waye ne ho ade se me ma kofi akwa onu ni statement obi a wo say se me fine sama kwa ye won ade a awarija yi ba wuti da wuja ya ware wo sori ye na wo kotra ukuom e na wo kotra wo maame no papa ho wo kotra wo maame no papa ho no mo sesremni e ba wo sori enu be ma e betina na wo sori ko ukuom e kotra wo parents in chain wo kotra wo parents in chain me la ye papa yi me ba fie ho ye maame me ba fie ho me papa no mo ne ba fie ho e ba fie ho so mo ba be sere se ne be ya wo be ba be ya amamre by few one 2 times parents will be answer you and you coin your parents will be on my bush and you no obey you including one oh meba Simon meba mame ma enu men kasa da be nya won kasa obakasa because wait or say what's a safia na woni wuti mu no one wo ba ko adu mame no aka the same thing say wo kan say ne ba no de yare ye o boy say what you can say what the yare ye o ma na wo ne na mame see eno ye ba ko two efie na mutim na we dan ni free ne wane ma ne free ne dem no de ko gu fie kro no amu fie kro na amu ana ma ne si because of na menya ma adwun sa me sisa me no ma na akọ but na mo say me si 1,500 no emam na me fa ma woni akro ni nti na me si nkasa nka me si say ko nka me sisa me ko no nka me sisa me no ma no koye 1,500 until this is your mommy what did be adimi ama ya chimi atu ma ka kira wo say I tell say what did do because what you ba ko no kopa bae you get it what do say ba ko no kopa bae me kopa bae nti me hu sa nti na me se da bi me ye ne say ya odi scan ba ma me de ama wo ne okro no ana me se no ma ne si say why you niema free be ma ne de ma kosire ma ko tran wa me no papa ho say me betina eno na me kasa na me mpesa ho no me mpesa me kasa na me kasa me papa na me papa nka ne de ansana bi ko na kwatina ma kwatina madam you dey what from what to mun sa from no ma me sa obi ansi ho me ba here me teacher ni say won so wo je oba ne fra busua oba no wo ye ne ma bi a ense fata wa yi ne ma ade no akọ ba busua na ma ne say oba no kwan a wo de ma fa so ni nti ye ten say obi ane na mamre se ni sitie ne pa cho obi ane na mamre se ni asanti kwa mamre is different from victim for mamre oba say wo ye be ma na wo ko wo de oba ko ni fie be kwa katen say wo ni na jaya ware there are certain enyama bi amamre enyama bi won ma wo be de only aka wo be ye ni say so oba no ko tani ni ma mi fie for almost for 2 years now wo be ma no want to na what ba hono is fan say yes a year na kanipa boom a year aba fie a ye me aka sa me papa owu ye and what ye be ye year wo simu asire na ye ba bi wo simu no wo a wo ye nka wo ye me yire nka wo nka ba be ya amamre wo fie o by me wan bani ye di minua obi minua ba ko eyire na ye me na me ye panyi ye di minua ba ko na eyire na ye e tse wo wo ne kura nyina ne say wo jaya ware ye tell say wo jaya ware nya me na wo sam be ka tell say me jaya ware ansa na ye de so what me think wo jaya ware nti say ye si ano e fie ho no say ye to e fie o si a
wo me papa wu no ya wo want nyam pay wo no obi safo nyina obi antnyam bay want nyam bay ansi no they say when you wo fi on ma wo be ba ye yi obi enu on mo be ba nti mu fi on mo that friend was say that friend enu woman me no wo bae wo peni ye me ti Emma Ponte haya that flower obi ansi wo me chifo na me de afre ma papa sa momla o frɛ mo momla na montina se obi ansi wo na me sɔre ko sire me chifo no frɛ o papa just for that papa ne ntika sa no nka me frɛ ma me de number ba mama mo afra ma mo ne na akasa me frɛ papa ne sama ba say dey open ka chesim papa me ne sheka hello busi a wo ma me jema wo no auntie madam wo ma me jema wo no fasika no me sika ema me tu nkwala ne hwa mu no wo hwa mo me yi nyina wa ha se wo gitum sa ware ne de agu ene madam because omo frɛ wo maaye nti je na fe sa wale na agu Simon ye frɛ wo no baaye me ba on madam wuni hwe mama se wa de oni ye ade a wo ye nyina ne se he ade a wo ye nyina ne se madam ade a wo ye nyina ne se o person me o person ogu me ni ma se na so ma me perform kra ti o ma me perform ti o ma me perform kra because mama se wa de enka enye Simon madam yo me ba waka one wo say amamre obi ane na amamre for that matter nti meto boye de ni the battle you boye de ye bre ni nti me ba u fi sem fa he wo ma na explain nyama bebi acho ta mi ministry wo ma na explain nyama bebi acho you try say you from you the number na from say you from with different line I ma aje wo yiri phone ko a o friend me Mr. Sorry FM am ka say me number no me nim dia aye so yeah fault and answer you the brain na ya adwuma eti na me ka tie Wadon asem na wakan we need to investigate properly. Wakwa na sanka wo wakum nipa eh asem na ode aba wa be kire wo die mu pacho what mase etitie ye de be ye nie nyankopon ya adom a any producer nkasa ma ye hu dakora wo beba the most important factor me ehia me yese wo se nkoda ne hwemu na bosia bi ana afei amamre bi asampane ampase oba asremu ni ja wade akotene asremu fie na na wade na gudi a na mpanyifo di modanse sa na tie dia you are free to go mase o mi tio enti producer ene obekasa na ya gaga all these informations no me hu da kwampa che obetumi ama ye hia na afei ya hwe solve issue no once and for all why oh no problem any problem yeah okay me da say Mama Nkoseme Obra, we are going a different level. And I was Simon Anawe. Who can they say? Simon Anawe. But they are selling ni big time. Yeah, enya sem ketu watch. Let's say what do you want to see? And what they are betwaye. Now me kan nyina na me ka cho say. Wow no say the city bia no de bre obraju media ye be hwa dada ni na afi yama wo wonsa kanea wo pe no production line no and me de ma wo no 0534 186209 your production line e didi ejuma menti bibia tete wo bia no wo betimi dia ba ha say me pa che wada eno na me de ma wo no 0534 186209 wo frɛ producer de tie bia asɛm no e be hwa da ni ma ho ato Lydia eda na do bae acha me da ase ewia yi me free north me free sandema na me Simon awale me 10 years ni me ne na wo ma mienu na ase aware mu ntakwa de esi wo ba bia na kasakasa ba me ne ntem na o ma me jiska na o kira ade wo wo wie na yi ni wo wie ni school ye posti no de sraja de obia nim me ne se de ye sete wo ho de sraja ne wo ehemfa
Taxi drivers, trotro drivers, pragia drivers, me chamo. A vita for you nearby me, what I say. A vita for no, a free straight for the basic your soils. Me, Munina, me Adam, what I say. Mamma, electrical, I mean, faults, Nina, Mukwamadiana, just a mood more do. Me dominina, as a fitam, your churchiamo. Mamma would draw who draw moon so, your churchiamo. I mean, but just to say, dear, Nami Gina Kajet here to buy. Yen Shraba, what they may atum, day mane mema mema juma makachira moda se waso ewo ye dwumade ehunku ade kosi se mepon no na ne awode ba adwanim se wo beto nyina yato ama no asa fagidie pa na gye me so se amen me kan meja hwan na twedamfo ni mu me chiachia mu se du se me chiama me pega mensa me chiachia mu pa baage fonto mafo wo bia yakopon wonhura mo na wonya mo kase se mutie ye ene mu donti ne asaba muni wa ye ni ho enu nti dwumade ya to apete ba bia ye dem live on Facebook udu Facebook ampacho na wabo Nhyira 104.5 FM memma Facebook arefo ni nyina akwa ba chese ne kana meja hwan school prefect na na ma bad speed so low chese omodo so me bwan meja hwan Nhyira the gasti ne mamu nyina mo akwa ba bomodi na be so mu bi is a great empire and I ye chekere no enunti bra beka ye ho na ye ni dwuma no emom sanso ne dem live on YouTube no eye Nhyira TV ehon so chese enyasem keto akora abusua no so enti share and share ye dem live ewo Adom TV TV so ye wo adza oye enunti kache onyan so mfane TV no ento Adom TV midin ayo ba ko pe midin di Ohemaa ofrem Ohemaa Benewaa meje wo so from Ohemaa bidia na wachade be doso ep ekwa erade de nam wankwa ye nko wono na gie tataje ababa wonren ya no ye kasa mu no Adom ye nyansa ye de adwuma enunti evangelist graph best friend antie free nyakopon ho na yashase Nhyira nyina awura no one Messiah ni munyam kan ajapa kronkron wo mopoa ensada na hu ye mopo ma yensu ya sebi ya kase de munyam kan odinda enanso ye da awura ni nyankopon wa hye o ma ya tena sese de be di adwuma ne yeto ensafro na oba ma ye nimdie ni hansa awurade to ma no ye de nanahema ehye nsa awurade nimdie ni nyansa fu awurade nyankopon fadom no na bedwafo nso ye sra nsema hoden atiefo nso ne wona hwefo a wo hwe ye wadom TV ni hyefe ye do nyina ba wani ajapa kronkron fa hyase pa na odi akwawi pa wani munyamba do so dodo na waseda mpa ya num de berada ye ne asra Christ wudi munti agirifo nyame so amen obi benya na ewura kyena mu kyena ba kyena ye de ade a kyena ye Valentine's Day enunti enawia yi masamu amede ma won mi bisasa odo ye de ade a what is love odo ye de ade a pacho ubetimi aboa me atro comment section ho what is love penso a tro no wotrim ana pa book bi na trogum but mama nchiro media enemede ma on say love is a complex deep and often unconditional bond involving profound care, respect, and commitment, characterized by actions like selfless support, acceptance of flaws, and fostering mutual growth, rather than just fleeting emotion, extending beyond romance to family, friends, and self. I don't know no. And I'm actually no, me babubum. Fisechina, a lot of ladies are going to lose their respect just because it's Valentine's Day, just because you are to pizza mano, just because we are sending a flower fear beer. What on the 5 cities at Tenechisan where you surprise what they are telling Nemo Homa. Are you winning in Adeco? Obi future wife or China. Obe losing virginity. Me pacho say ye cat what do kasapa. Although is beyond sex. It's beyond emotions. It's beyond affection. It's beyond attraction. The other kindness or say a complex, a ye baby wonai, a ye deep, a more do. I think so a unconditional bond. Pacho was you chine do kwasiano because this day my real is out one more. My real cry. And I say we need to guy. Lady no say we need to man. I don't think my man but where they mean finding a she. It's beyond that. When I need a care na can see crowd ope. But
ohun say tale ho ni wo de no nya nkopon pentem ti wote bo ho wo pe odo eye very unconditional me pa cho profound care wadwene wo pa odini die no obuo mawo afei so commitment wo ho etu hu ache no wo ho edo su bebre selfless support eti mama memene that way no wo biki babu a water amene 50 na confirm a wo yi half amount no emfa ho nkoche erade ka che say love your neighbor as yourself misrew echina wodo ma men kasa ni nkobom woni wo fa bia ya ka ni nkobom wunu bia ono na ya ka ni nkobom. It's not about sex. Say ya do ya ho de ya ne kai efie ho de wo dwompo no de wo ne nkasa no eni ni nkobom wo me ya no do ya ho fi se nipa ye medi chebisa kakra me de ma ewie eno no enkobo pi wo fie ha eno nti we nwaso kata na wa ha no ne me no nyina ya de kontim se mo na mahra ma me enkobo wo fie na enkobo we ye eniafo mienu ntam asem na ye beken misra utrase kom wase menua na ye adwuman ana waje adwuma na me ma beso na nsemu a eba no anu de meneme enu nti omo nyina wa ha ma memma ne ode na asem no nam na kwaba na memisa ne nante se etna se kom jojo ho na fa wani ehweye papa na ho te say nyame adumo bibia ye boko nyame adumo bibia ye boko jo awie wo na nam den ne do ba awie de boko me wo fa ne nyame nua okay me wo fa wo fa pa o ma me nua ma me nua ba me ma me nso nie okay na yere nso na wo no o yere ni na yere me wo fa na yere wo fa yere ni jo na oje Jesus e wo bojare ma bie bank na da bi local susu ye bi local one minimu sa enya registered but okay locally to say the nipa 10 omo jija na ba kwa agene bia that be we have a book okay but locally not registered okay nti no run ya na oyare nti sa no pa cha o kire me mu mo jeje ne sa na nipa ni hia ni sika na mo na de ama no yeah mo nte hwe free say o to 31 days na the o to ye bia no sa 31st day no na ye dia this o to 5 cities over to 31 days. One 31st day na 5 cities no na ye dia nsa na mboka abayende okay to aswe enti oyare na me so na me wo wasa na madwuma na me ye na mani nyi hu bi ntemi ye se me ba fie na ma ba ye project fufuro e wo fie ntemi ni di nkoma na o ye so ye se de ontimi nko ontimi ma yare ni enti mi me so ne mu ntimi di bro nya no ho new year na me ba bojare ho no di nkoma nti ansa na ofro se be so ne mu na wo ye de adwuma na me kira de na wo kira de ya teacher ni e wo he e wo wasa okay da manase na teacher ni de ede na uja wadwuma ba gigi susu oh ne susu na me ba gigi na me say me wo project a me be ni fie as a matter of fact you will lands be ho no ma amanfo efa okay na ready into agrotourism so me decided to be develop me be start okay me develop lands no nti me buy and so yare ni nti ontimi nko ntimi mu ano nti January 1st 2025 and all them call rounds e chechere ne customers no okay nti me ne ko be 3 days na me hu wo mo sabren wo de wani ka customers no kura be say well na onim nti asan when na me ko no me mom na me compile list of okay nti me ko no na me compile as a matter of fact one people record bia nti na I can't tell any pan yesi nti me call first week no Monday to Friday no me nya nipa 95 okay and I'm ko print nti asan when na me ko na omo ba no na me add up me do omo ka ho sa na number na increase e bi nso beje jani ade bi betu kwan nti na we keep on doing the business okay nti ye koso ye adwuma na in fact say adwuma na me ye no ne dia anya me dia na me to asoma na yare nti bibia ni ho a me ya me di sie no okay say ne me ko na obi di card aba o me hia sika o card sie na aba o e be nda ni nya ya twia sa na bro nya imu ya yi na me be yare me sisi ne me nan nti me da fie kakra na me ntimi nko me ntimi ma nti obi anso ni misa adwuma na wo dia nti se me a me run business man se me yare dia automatically they will come to you nti me kra me no di nkomo se ye be ye ne day because ye ni problem e wo ho nti anu nya ba okay na obi ba wo nchen ade obeka no saa na me nso
meka problem ben na ewo ho ana mo nyina mo nim well me kwa adwuma na ko mu no na odedeka we started adwuma 2025 1st January but your cars ni bi wa 2024 2023 not paid because of your rain. Not paid as in send nipa ni sika na wo dey atwa susu. What susu no but because enkwa ne hia nipa ne yare. O koyire na se wo nya sika na nipa na mo yare na o koju sika. Ne se hwema na ho to no. Inse enu de obi sika ana. Yeah, and they almost tiase say ja nya ye ho ye ho. Nti almost tiase kepu cars no. Nti me start adwuma na me call rounds. Customers na menya omo no. Me call. Obi wo ho a eduane de bi a 3 million. No atu bi asoso. Na matua obi won so a new entrant afuna am de na ba no oto obi hia sika na matua so I was paying old debt and new debt new ones am asan agege no to keep the business running nti ma ya adwuma na hefa na moko register asade just in case say obi sue ma na omunya police case a me di ka ka say locally not registered and registered but I know but my many who say be am betimi ahia ma na ebi wo kwan mu kwanhia betimi aba me kasa bi sa aba metrimu a na me bo na me so minimum bi obantem adwom a papa no wanyini pa adwuma wo ya no no card bi sa wa chihye ne bebre wo ye we ya no wayi wo de no watwero so no age ne sikako enti me miss ama metrimu krasa na motor pe me ba na ne condition na nya nti we decide say beboa nti me de me koso ya adwuma no say de o kire me na say de ye no no December na me yare ye no omukọ no ho a o se 1 year ni emfa 10 pesos akra mre da nti amamu mane ho e koso ba ko mienu na me bom mama ne se de no fa ye me nti ase adwuma no na wo dia o se me so me no se na ye adwuma we communicate all the time bibini ya communicate sa from day one. Itiane na so obi ba ne ho a on frɛ say bi a my customers ni bi aba ha o na e bi ani passmers wo se watwe sika se one frɛ obi da. We have been doing that. Etra bi kura ho a etra bi na se obi aba ho na sika ni ho a na utimi frɛ me kofi e bi a we ba me ha ohun enti bi a sei e bi on so na nipa na ba sika ni me ho ohun e bi o ka na kura sika ni me ho na maka tin so wo ba obeba ba me ka kire se ye bibi sei enti oba hu di obeka a kire no. Okay. That's what I've been doing to move the company. Sani I have been communicating all the time. Even come sa sani man ho. Say near me na mark a system grounds na e bi kwa na manya sika bi a magigi sika na bi a manya 2000. Manfo hiska. Intimi friend kwa chairman. Is here manya say why the na mentua why the na nin kan tua. Then we look at it say okay we kwa na dey ache. Inti nin kan ko tua we. Okay ma me we o ha adwen nti enkotua ne se de be ya ma me we di entua ne kra na o me pressure bia that security bi wa adwuma a mo ye mu ana security ne wo mu nyina ne se one ne be state adwuma no na ode nkofo ka o yare ye no na ode nkofo ka 2024 2023 susu na man for toma no o ntua nti me bae no me ye adwuma na ma gigi sika no se una example na me de ma wo se bia wo to bi what to 2024 me matters 2025 ya to card na wie enti ohia ni sika ni tua 2024 de no na masan tua de otoma me na ankasa mate wona se mate ni nyina se babia waka babia obedru ye na me bisa se security bi wo mu e bi a interest bi wo mu a e mama ni gisa adwuma ne because they wo kan se oyare ye ni nti oyare ye na se nkofo sika na e wo ne ho no de hwe ne ho ya exacting or the end of the hair and where yes na munya mfaso mfiri mu a ebia no so esika da ho bi da machi me pa chopi me dem beba no to sika bia said okay DNS enti bronya imu ya obi akwa o se me mfa sika mre no enti me to me bomba me ama ne ne frɛ no fi se nsem na wo kan me ntiase because adwuma me no na eye unim situation wo adwuma no na se o me mra me ho me mfa sika ma wo no unso nim se sika bia na ho ye gege ne dia kotua Robin Peter to pay Paul just to save you. Enti wo kasa me mfa sika ma 1 year ni na me nwanwa. Enti ye frɛ no na yiri yayi. Ene bi san se wo si me mfa sika mre o. Na che sika ni madi ana because me ba ye me project na me ye, e phone na me ye. And you know very well say one na me kira de. Two na me tikoko. Ahobo mienu because na me be me project nti me plan na. Ti na me pisika me be invest me project no. Tinam tikoko ahodo me ni se me remfi kra
last ko kwa meti ye fo ba ko minya 5 bags 40 kilos divide by 3 million 53 million nti me be fie no na me kuta sika me be madwuma 1 2 me ye adwuma no so wie no e bai me ye makoni toast abro banche na bode up to date and na me no ka say kura ba bia mdua makoni ye nya biti. Okay, then let's see. Enti one o ma me friend no enti wo ka say me fa sika mewa wo so me say sika no e na ho me fa nto ho amanfo oje me ji bi gum ni ade course up and down sa anti wo ka say sika no me fa me no kire say na me say okay ye bi sa na wo say o on ka say madi na emum pressure ba na so nti na ma ne ka say okay ti me ma me kura buya ne for say o ka sa wan ka say yi because unim situation wadwuma no na akọ kase yemra na ho na pressure ntia ene no anya ade enti ma me kura me poli record nipa 32 sika na matua ama wo se bon hwe adwuma nipa 32 pe matua over 80,000 enti wo say me mfa sika mre wo no enhye wo se na pese o chese ena ye born ben wo enti woni e business what is the way forward because e ka wo amount for the cars aba sika bia na ho enti no ne dey ana ma me kura saja is sa do ba ko pe bosia e di aba nti wona na sika no kura kutam 7,000 ni esenka on fan ko bank na on fa enko pebi 20,000 emra na enfa me easy off the pressure aba no ko amount for jejeje na me koso ye adwuma na nkitenkite ne wo mu ne de ye beguso atua obi nim ye business secret me pese me hu de asia ankasa enti ebiem antentam ana course wa afi na still na on first card na me am call ho me ne customers ne call no kan no manim say wan ye ni me first card bia amre no nti ho na me na me se masa ya wo kan me no nya adwen me start adwuma first e adwuma no 1 month o yiri ba ko top ba ko down ma me ne was ya me so me fie ne ben nti wo ba ma me we store me aya akonta me aha ni sika no me dey ato store actually na wo se wo nan wo yare ntimi na ntem ma esro ho e ma se ha ma me store ha da bia so you o ma me instruction say se me fi adwuma ba me tete de ma twetwa ni ne sika me be du fie no me mfa sika no e ma wo wife o de man na ya na dance wo ho pete mo bia store ho ni man ho bo boys best on bo game obi ate ho chese obi omote ho ase ne ebo mu ade na ade ma no eti bia dance wo ho bia krata bi wo se bia mame sika ya me de brewo 500 cedis ma twere wo ha wo nso twere obi ne yan twere bat me kan wona ni mani hu na wa dane ama no enti ode chia na ose me de say bia we aye savings we na me de kotua amanfo cars aba mo ginya sika no. That was on the 10th no come say instruction the 10th of February 2025 enti on the 11th me ko bae no me hand over said o kan no and one am say main text message of daily the amaye nyina the free 11th ko no me hand over man 11th of which month February which year? 2025 last year yeah last year okay enti me hand o man say na adechia o say my service okay card say na aba e be hia sika say ni ayi di ahyehyem ni akoye payment na ye kosa ani nyina wo fa ye dance for onimpa ono na ma say instructions no ani yire so ye mu dance for yes okay enti me say on the 11th na me start messaging enti me hand over mana na odi ato ho o pe polity me no akire separate na odi ato be na ma text message no ama ne say me call ye no me nya bia 2003 me tua aka 1000 aka 1003 okay wo ho okay me person me say ya kasa for like 25 minutes then important na sinti am ba enti the main trust here ni say you know very well say sika no eko na aba 1 2 o de Canada me betwe matwetwa enti wo kasa me mfa sika me share wonsem enti susu na makojeje no o maji no ho a me ntiase okay business yi sika no 1 wo crowd de Canada 2 o ma me fufuro na me gigi yi kra no obi gibi ni agibi gum ti sika no na faako no akasa me mfa sika na me share wonsem nti wonso nim se wa na ma me insurance se me mfa ma oyere na oyere mfa nto ho okay na de chen de run business now it's man fa me share wonsem tom na me ho magine me nti na se I don't think now buy yes okay ewi a chire kra we san friend bi e wo ne maame ene ne sewa na abu ni nua manom ene ne sewa ena na busu mpanimfo mienu anim ena we can say me can man evidence of old payment na amaye ni bi say any hwe matwetwa bi
card ni bibi kura kyerɛ no no gifɛ am wallet ni nyina wa ha but twa we mu nyina de ɛyɛ karada awodi o karada awodi ah wo be so adwuma yes says kabe na odi twa sa karada ana am say Robin Peter to pay for no no na say ko no na mbo ya na ya mo kro de wo mi say what de ka oyare what de nkofo ka nti e say atwa adwuma no so bi emfa emma maka so music akra wontwa me de wo ko ti de ni say me call round sa na bia me nya 2000 so hu wo say adwuma no e ko so nti o me kra na me to bi o me card dada mate wo ni nyina ase enti kan wo kan sa fini memfasi kamera no na akafo no mra wo ho no enu tu na mo ba yes ntu na me de na ba okay baba na what say ebi aboko menim sam komo a wo boy nyina ye wasomsem o se ne say o question ba ko me ni bibisa ubisa no ana me david wono okay o se na me man diska no me man say me share so on first can ma my wife esa na ntisa sa pepe das so this can man na ade achi na ko diska na ya ne swati dabi esa sonti nti wo de man na wo ka wo Nhyira FM ha no ase ne say because wo kwaji ni nya pepepe ono de to ho ma what you say wo store e na wo de man no de to ade achi so akwaji a pepepe a so tie aden na say ade chienta mo nko ade aden na ne won fa because wo de adwuma na hye ne sa ti aden na ne won fa nto ne ho na ade chen wa to so de adwuma ti de me kan say entem bisa question say wo de man no to ha ade achi no kwaji a na swat eno na me pese o yi a no so se dabi okay dabi yo na che sika na de man ato ho no ade achi a eno ana kofa e free obey ho pepepe nti wudi mo dance ye say sika no de ma wo yiri tio odi bag na odi be kodjuma no bag na odi be kodjuma no odi to obey so ho so ati ase enti bag na odi shem sika di shem na odi ato store ho no esa de che na kofa de kodjuma oba ye no store ho no wotie mimi store na mesumitie ya mimi ntiase na mebisa ne say ye bag no a odi kwagigi susu no nko anu odi kwoto ho de a say adwuma na mu kwa odi ahye ne nsa na bag kro no onfa nkoto ne fie na ade kye a odi akona je so odi beso wo yire ho no de mintimi kan picture say wono na odi o se mi na me share no mi pese me ka se nyamia oti ase but odi ko ati na mebisa say odi ma no to ho a ade kye no ko fesika ne swati ano no so si dabi okay say what say adwuma no de ma no na wona na wo yo e na yade ba ye nti wono ba ye obeto ka sa na ka na obeto ye no aye obrafo bi o kan say Robin Peter to pay Paul just say for na wo gigi wo musika na no wati bi tua dadafo na anye na se kire no na afei de ka no aye kese ama kosi say wono ba no waka no kafo na nim say afi ni won fa sika bia mre wonto wo nyire no o nya butre man mani kana nya bato da bi kofi ne ba ye no de ba say waye wo de ka 7000 sabi enya kwa susu woni madam eka odi eka wotua nyina bai ana eka na media wotua eno ani dia asa be ka ho no ya adwuma ye pamfa so ye ntam kofo me bacho letter ye kura media if ye ha the bearer of this letter and cancer Kofi Adanse lodged the complaint at our office at in February 2026 against Osei Frimpong, stating that the accused owes him 71,000 Ghana cedis. According to the complainant, the said amount was used to settle debts incurred by the accused, who has openly told him that he would not repay the money. What in a car better than 71,000? That Madam T.
Mama, Madam, what's it? What's the phone? Me back to Okay. A car, but you want to find out. Oh, madam. Report 7 to 1,000. Mama ni ukuru nkasa me ba ho. Eja meet you. The agent say complain obey we hold assemblyman de krata ne brɛ. Me hwe mu na ɛka we na osi wotua. I was a demand. I know your cow beto ye were you. So let you check. Say cow beto ye. Okay. Where the I to so be a post station, one coach run and one some Sape pepe. And on 7 hour children, they won't trim Obian show and I will cut. What you say? Okay. About the reality. Pepe. Okay. I can't say now we are and woo nims and that which. Minim. What they say, what you are not saying. There be me ba. Me say. Sister, Mr. Mami Kasa. Me mama me ba. My mom adie no. Me pese me kire say adwuma na ye wo adwuma na wo ye. Wonim nipa dodo a waje wonum sika. Enti say eba anya de ya wo be kai nipa ba ko me bia watua ne omo a wo ntua ye. Ansa na wo de adwuma ne ma wo fa se ne kase na wo nim se da ho. Mendim. But I cannot know. Mama, almost all of them ebediska. Me da ho na me tua. Na mu keep records. So to a card ye plenty. Nti ni pa de ba o the card de ba. Now what no no say enam time na mtwiro ntini minim kai wo mu. Na matua. Me na me ntimi twiro. Nti ba sa na me tifrim nipa na nim. Ma ka che say e bia me do ka me asem ko 1,000 na matua na matie free. Okay, me bow say card no a nipa dodo saying as a time na wo ye adwuma no na customer saying na wo nsem say na card wo ho de a enye de abon say card ye nipa 50 de nipa 70 de na mo ye be saying ti adwuma no obi timi free mu ne obi super mu ne nti ontimi mame eni mintimi che say obi timi free mu ne so susu na ojiji at least say mame an approximated number. Oh, almost almost 100. Okay. What you say? Sasu no. Who can wania. Da de bia wo de fa ne se nipa be 5-10 bia wania kokwa wonim. Now mucha saying within a day. Oh, e bi twa 20, e bi twa 10, e bi twa 5 cedis. Okay. Dwadifo ana say o mo. Okay. So 20, 10, 5 obi ane de na ho de be so. Pepe. De ho de be so na utwa. Okay. Now what did you susu no amfie say ansan ade ne be ma jiji 5 years. 5 years. Pepe. So 5 years dear. Ede bia na betimi aba 71,000 yearokrata isu betimi no kro. Say me ati you. Me ati you. Me ati says 71,000 me hu ati ni. Okay. Enti eno na say onu okopulu pipa bi di aba no foforo no. Eno na me nti ase. Me ni we hu ati ni. People there here na say we pull out. Ana kutani. Me ba obia na ka bi mo de munya abotre. Mo obia nto ne bo se mama na kasa pi me pese me gibre na metie wo fanso. De kaka mpese metie ase bie mu nso ne se wodi adwuma no hye ne nsa no. O ma uti ase se kada wa na wo ma ne tie ase se me adwuma me de ma ka wo mu wonti mesra wo hwe ne etoto. Na bi nim se ka wo. O ka kire no. Ma nim se ka wo. Na o ka kire no. Man kan kire. No so no nim. No nim kadodo. No nim kadodo. Me kwa na nim kadodo. Okay. Me kwa na nim kadodo. Sa nipa ne fa card, ne card ma ya unhu ne ka wo de. Ati nipa ne card ne ba. Ansa no hu ka wo de. Me so me da ho nyam tuatua ka. So ati ase. E me tua almost all of them. So me fa say me do ka 1,500. Na mama be 1,000 na 1,200. Na ka de be Canada ko. So ati ase. Enti me da ho no almost all of them be ji obisika. Me fa say omo ji tutu na. Enti hifo biem na sa ba papa ye obaji sika free no. Any your no. There me customers dada. Any no customers are onya ye no. Okay. Omo no na
ɔgyegye firi ɔmo hɔ no. Okay, me bo. Ɔyɛ adwuma no debia no ɔyɛ sales man na no ɔyɛ ne weekly ana no ɔyɛ ne monthly. That's it. No onye sesi ma me. No onye sesi ma. Oba krata we na ɔde kɔgye susu do. Ni kuta calculator. Nya ya map oka we to say na ma na ma tworo ana say na ma type. We to say na ma type. Ye wia na waka we gi we. Mitua say ana ha. Se ni nyina wo ma ho evidence say card nti obi gi a ye tworo. Obi a nipa nti odi no de ni nyina kyerɛ wo. Odi kyerɛ me. But the beka no no de ahye bag ni a odi kɔ adwuma no mu. Okay. Ade kyerɛ no wo no de to obey store. Ade kyerɛ odi kɔ adwuma. Ese sa na wo ye no ana. Sadam ye no. Nti still ana kyerɛ sɛ adwuma no wo hye wase nye sɛ wate ne ho. Menka so wate ne ho. Okay. Menka so wate ne ho. Okay. Menka so wate ne ho. Enti ba na say na sesi Africa no ehɔ na say problem no aba begina se nipa a wo no mo ba ne so no a o mo ba won so o ka kire wo mo say afi ni wo meye sales ma me da se de ma me ka sa no sika no ye ja kuntadi wi a on fa ma me wo de share bag ade kire no de ko njuma na nke se o de ma wana no se o de ba de dia na o betima ka so obi mra me ho so de ma me a e na se so ka so obi mra me ho na on fa ma me e na ka so obi mra me ho sa wa bra office ka bi ma me so atiase e na fe so we de me tia me ka sa no nipa ba mienu miensa dan ba me ho no de ko wie ne se nipa na o de ni sika ba o de card ba na eso no na 96 million why galam see e na o de ba na see na ko fi kura no wo si wo bra me ho ba gi sika wi me so fa sika bi amre me na de na wo ka kire nipa say omra Muhammadi me ba customers be na now direct or mo call for house or mo go diska new ones na say old ones new ones no ana omo buy na we nu kwa na wo kan 76 million no omo ba ho nam kan say omunya abotre na me so to I don't want to go to the 96 million okay me just say customers here say omo gi sika no old customers and now new ones old ones ni bi kan ho new ones ni bi kan ho ti sika no way tie on say all can we asem mama me can no crack say he wasn't keeping records of anything yes on was what can was one now ni we na or the challenge yeah I'm box up na you o ma kasa o kasa man kasa bi o na ba kasa bra na men kasa mi pa cha o kasa man kasa sika we because he say only recording tip me started man na I didn't have any record of the cost. And what I was doing is, as and when the customer will pull up the card. Cards ne wo momo ho ana customers no. Nti momo ni bi. Dia na kire se nti wo connect na customer ka kire se me 30 cedis aba evidence. Only ade save me say media me kwa na me twro. Ade save me no. Media me kwa. Anti just am na ma wo kwa na customer na yi ne card na wa twro si na the card na wa diska no. The one thing that he did was that or the card na no ka say o yira o card ono be manso enti unim per mistake na say o bakra fa o card because only records nti ono be manso yes grace this is one one grace this is ma this is guy okay madam this is guy okay you say this is a say so what I say you say a say o ma men kasa madam ma men kasa bi o kasa man kasa no kasa man kasa na this kind of one more was 50,000 what you show me do mama her mama say of course what you say of course mama her say paper na crown no paper okay mama come nya de ncho enti we here as a timer me be make complain na records of all debt matua am kai eno no me ko ye on say wakase na puli new card me ko ye masan ko asan kunya extra ones amasan tua me be ma another example where Mama Krata way the first. No, I want this. Wait. These are the list of
payment omo ti ase omo wi Safo we nyina wo ho. Yes, that I paid omo bejare ho. Ana sa na asem yan kan we ne. These are the list of them. Information center. What would they know about? Yes, that I paid. Near Bissau, so what is carefree? That's the only way we can. And one say, unim. There's a difference. Yes, there's a difference between the amount on this. And the reason is that maybe complain last 2 weeks. Not this is the record that I have gotten because once a mutual. Then the two crane to tap for network. What by any who say be a semi betting a come on. I feel no better than I can't be no track. No dear. Me, I'm not me. One me. Maybe say, oh, this one crown. I records of those that I remembered. Me kai say me tria. Mammy or ba same way, say. Yeah. Oh, mammy. Yes. Me pa chow me mamu me odu bi wa. Me banon. Me and I'm our baby. Na me pese me okay. Me pese mo bo audio bi mami. Okay, sir. Audio no wo ho. Mama wa gbo so awie. Ma ha de wanu nya yi ka me bo. Audio bia wo ho bia mo camera. Omo de ba. Kwa sorry. I so stylish for also am so fabra ni mo. This records we because I'm mutual. I don't separate the old from the new. So and for instance Wọ́n sọ mo yẹ ho adwuma. Say me person me hu say what is the problem? Mama dey card we. You see this card? Adwecha. Okay. Yeah. On say wato wagigi bia wagigi bi. Anya me ho no to ye. Now starting from here. So wato abisi ha which is 900. Okay. Enya me dey no otuma papa yo. Na the woman say otuma papa ni obi wo ho a otubi so 1 2 book na nwi. Otubi so am na metria ye. Me na meji ye. Okay. Intermediate when I'm making the payment, I don't separate. They are no agent. You know, mature records of payment in okay, me I had to say, so what the entire audio number? You know, sir, 1 minute 50 something seconds. Oh, the short one. This one was recorded last year October. I know you why dear customer be the Papa we and come on name a chiriba. Or allude to the fact that what they call for cat. What they say, what they bomb. Macho, young conservatum. I still and how many capre, minisca, mini capre, who of a mini capre, make ramenoka semedica. Who was a coffin on the catcher? When the amount for cabibri, me yari